Haleluya. Amen. Ngiyabonga kakhulu kwebangcwele uNkulunkulu okube kuhle kuye ukuba namhlanje kulolu suku ngibe kule ndawo. Amen. Amen. Haleluya. Bathandekayo egameni likaJesu, ngiyathanda ukusho ukuthi ngize kule ndawo ngokholo moya engcwele. Haleluya. Ngiyafisa ukuthi bangcwele nithole enhlizweni zenu indawo. Haleluya. Yokuba ningilalele. Haleluya. Kulokho engizokusho. Haleluya. Ningilalele bathandekayo ngomoya. Haleluya. Angikho lapha ngoba mhlawumbe ngingcono, angikho lapha ngoba mhlawumbe ngingcwele ngidlula abantu bonke abakhona emhlabeni, kodwa ngilapha ngenxa yokuthi umusa kaNkulunkulu. Haleluya. Ungikhombile uJehova wangithemba kulo mlayezo. Amen. Sibangcwele silalele ngomoya. Haleluya. Bathandekayo, sike saba nomkhuleko lapho sike saba khona necamp esikhaweni, sihlezi ndawonye sikhuleka. So besinomkhuleko besiwenza ebusuku ngo-12. uNkulunkulu embula nje izidingo. Haleluya. Kumele sisikhulekele ebusuku, siubiza ngo-0 hour. Amen. So ke lo mkhuleko ka-0 hour awuphelanga. Ithe noma icamp iseyiphelile waqhubeka. Amen. Sinegroup esihlangana kuyo esikhona ukuthi sazisane ukuthi namhlanje sikhulekela ini, namhlanje sikhulekela ini. Amen. So it was Tuesday ngomhla ka-20 kuyo January lo izinqitizolo, lapho khona besinawo lo mkhuleko ka-0 hour ebusuku. Ngiyakhumbula nje ukuthi ngaphosta egroupini ngabatshela abazana ukuthi there is a need of sikhulekela ibandla lilonke. We were praying for the church. Bazalwane, umuntu ukhuleka lapha akhona. Amen. But sihlanganela ndawonye sikhuleke kwi-agreement. Amen. Hallelujah. I was praying bathandekayo, ngikhuleka nje nami ngikhulekela ibandla lonke linjengoba linjalo. I could feel bangcwele ngalesikhathi ngikhuleka ukuthi umoya engcwele kukhona into afuna ukuyenza. Haleluya. You see, imkhuleko bazalwane ayifanani. Kunesikhathi la ukukhuleka khona kube ngathi umkhuleko ordinary, but there are times la uthi ukukhuleka khona uzwe ukuthi there is something spiritual uNkulunkulu afuna ukuyenza ngaleyo prayer leyo. Bazokuvumela bazalwane. I felt ngalelo langa ukuthi no, kunento uMongcwele azoyenza ukuthi ngawudonsa lo mkhuleko, ngawudonsa lo mkhuleko. Mhlawumbe it was about 1:45 lapha enganqamuka khona. Then ngadecide ukuthi okay ngiyalala, and uma ngilala ngiyezwa ukuthi umoya kaNkulunkulu there is something of ukuyenza. Hallelujah. 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 Kuleso sikhathi leso ngilele. Hallelujah. Kwafika kimi kwangazathi iphimbo lomuntu okhulumayo. Hallelujah. Hallelujah. Kwafika kimi iphimbo lomuntu okhulumayo. Kwangazathi uyangivusa kodwa ngilele. Hallelujah. Ngiyamuzwa mangabe ekhuluma but ngilele. Uthi kimi lo muntu, uyazini ukuthi ziningi izinto uNkulunkulu afuna ukuzenza ebandleni lakhe, kodwa manje inkinga yakhe ukuthi abazalwane abekho umoya. Abazalwane baphila enyameni. Hallelujah. Amen. Wasiqala ke lo muntu kwangathi uyangishumayeza.
uzibona uma ungekho emoyeni. Wathi ziningi izinto engifisa ukuba ngizambulele ibandla lami, kodwa manje inkinga ibandla lisenyameni, ibandla alikho emoyeni. Amen. Wakhuluma waze wambula ivesi ngavuka ngacinga uJohn, hallelujah, chapter 4. Cela ukufunda nje ngedwa bazalwane. La uJesu ekhuluma khona kowesifazane wembiza, hallelujah. Uverse 23 no 24 uthi kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abakhulekayo abaqinisileyo beyakhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso. Ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Ngokuba ungumoya, abakhuleka kuye kufanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Lo muntu bazalwane was preaching mina ekhuluma lento yomoya ethi uma ungabakhuleki ngomoya awakakhuleki eqinisweni, usakhuleka emangeni. Uthi uNkulunkulu ufuna abantu abazokhuleka kuye ngomoya nangeqiniso, ukuze umoya uma ngabe bekhuleka kuye ngomoya bezokwazi ukubona izinto ezenzeka ezweni lakomoya besenyameni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yakhuleka lentshumayelo bazalwane. Wakhuluma. Hallelujah. Wayesethi-ke kimi ngifuna ukumthatha ngiyomkhombisa, wakubiza ngeproject. Wathi ngifuna ukumthatha ngiyomkhombisa iproject yasemkhathini. Hallelujah. Amen. Iproject esebenzayo emkhathini lezinsuku. Wathi ngifuna ukumthatha ngiyomkhombisa yona. Then suddenly bazalwane kwaba ngathi ngiqhamukela endaweni. Mighty God. Ngokushesha kwaba ngathi ngiqhamukela endaweni eyi-desert. Niyazi indawo bazalwane eyi-desert, indawo eyihlane. Hallelujah. Hallelujah. Kule ndawo bazalwane kuyihlane ngendlela yokuthi akukho ngisho utshani, akukho ngisho isihlahla. Umhlabathi wakhona lo mhlabathi ongathi uyisidaka. Ugwadule yimba. Umhlabathi wakhona lo mhlabathi ongathi uyisidaka. Yabona isidaka uma sesibumbene mhlambe kwase kushisa ilanga saqhekezela. So kuhamba kuba nezimfa. Kuhamba kuba nezimfa all over. Uma behlala ebuka ngiyabuka ukuthi abuka amehlo ami aze ayosithela. Akukho lapho bonakala khona isihlahla. Amen. Then the place, indlela engithi mangiyibuka ngayo ngiyathuka, indawo esabusayo. Uyabona inhlabathi yakhona ithanda ukuba brownish, kodwa lo brown okufuna ukuba no black phakathi. Into nje ethusa ukuthi uyibuka ungazi athi kukhona into ezoqhamuka. Ngavele ngafila bazalwane ngasaba. Ngalesikhathi ngisaba wase yamtshela lo muntu wathi ngisaba. Hallelujah. Amen. Wathi ngifuna ukuchazela emoyeni wami nganginombuzo ukuthi why angikhombise le ndawo. Wayesethi ngifuna ukuchazela ukuthi le ndawo oyibona iyini. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, it was very painful bazalwane. Mesa kuchazela ukuthi njengamanje le ndawo engiyibonayo iyibandla. Uthi ibandla likaNkulunkulu livela njengogwadule. Ungibalele izinto ezintathu uthi uyabona ukuthi akukho utshani. Thina ngiyabona. Uyabona ukuthi le ndawo inawo amanzi. Ngithi ngiyabona. Uyabona ukuthi le ndawo inazo izihlahla. Ngithi ngiyabona. Uthi utshani babumele ingubo
kumele ingubo uthi uma ngabe le ndawo ingenabutshani kanje kuyibandla kuyogwadula then kukhomba ukuthi ibandla kaNkulunkulu alinayo ingubo ibandla kaNkulunkulu alebhethe nayo ingubo wathi uma ngikhuluma amanzi ukuthi kufanele ngabe kunamanzi la ayikho indawo enempilo engabi nawo amanzi so if amanzi engekho kuleyo ndawo kuyafiwa akukho kuphila uthi amanzi amele umoya engcwele amanzi amele the spirit of the Lord kufanele ukuba ibandla kaNkulunkulu libe nendawo enamanzi so that abantu mabezongena ebandleni likaNkulunkulu bafumane ukuphila kamoya the spirit umuntu mengena ngomnyango afumana amanzi okuphila umuntu mengena ngomnyango afumana ingubo yokwembatha azizwe umuntu engekho naked ngenxa ukuthi ungene ebandleni so that is why ibandla kulezi nsuku abantu bengangeni kulo ngenxa amanzi awekho nengubo ayikho hallelujah amen then mekhuluma ngesihlahla uthi ukhuluma ngokudla there must be food in the church hallelujah amen ihlahla kumele ithele then abantu bakwazi ukuqaphuka there are souls ngaphandle okufanele ngabe uma bengena ebandleni bafike bafumana ukudla badle hallelujah then it is a vice versa ngoba abantu mabengena ebandleni bethi bazofumana ukudla balambile abakufika ukudla abakufika ibhodwe eliphekiweyo lo elukudla abazophuma besuthi ngenxa ukuthi kunesihlahla hallelujah the place bazalwane has got implentiness yokudla komoya abantu mabefika phakathi bafike bafumana ukudla badle basuthe baphumele ngaphandle bedlile so isihlahla nje basingabonakala ngenxa ukuthi ibandla lugwadule hallelujah 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 so bazalwane my Father my God Jesus kuthe kusinjalo ke bangcwele esakhuluma umoya kaNkulunkulu kwase kuqhamuka isiphithiphithi kule ndawo kwaqhamuka isiphithiphithi somoya uyabona umoya lo esasithi sisakhula kuthiwa isipho lo moya ovele uthathe uthule kube ngathi kuyarawunda yakwenza nje so uma kuqhamuka leso siphithiphithi kwakuba isiphithiphithi esesabekayo ngendlela yokuthi ngabona kungazathi kunamaqabunga yabona uma ngabe kurawunda lento ngathi kuqubuka izibi phansi but ezi-useless izibi ezingenawo ngisho umbala ohlazo yabona makusuke kulahlwe umoba kwaqubuka into enjalo yaphithiza yarawunda rawunda lento emoyeni wami ngakufila ukuthi there is something strange ezokwenzeka kule ndawo and ngasaba hallelujah bazalwane hallelujah hallelujah amen yethe uma ngisasaba ngisabuka ngezwa umsindo omkhulu wokugquzula kwavuleka umhlabathi lona okhekhile wavuleka hallelujah wavuleka umhlabathi wathi nje gquzu then umuvuleka bazalwane kwaphuma inyoka kwaphuma inyoka bazalwane kwaphuma inyoka enkulu hallelujah amen enkulu mhlawumbe nabo uhafu walendlu ngoba lendlu inkulu kakhulu enkulu ngendlela ukuthi ngithe
ngithe uma ngiyibuka le nyoka ukuhamba kwayo ihamba ngazathi kuhamba umuntu but inyawo ayinazo. Uyabona ayihambi ithi njengenyawo zonke but ihamba ithi giqa. Then uma kuphuma le nyoka athi lo muntu ngifuna ukukhombisa iproject yasemkhathini yasezweni lasemkhathini ebhizi kulezi zinsuku. Uma ihamba le nyoka kwangazathi izokhambela ebandleni endlini yesonto. Phakathi endlini yesonto kuyakhonzwa, abanye abantu babemile, abanye babehlezi phansi, abanye babefunda, babona ikhonzelo abayifundayo but they were not doing into eyodwa kulelo bandla. Kwakukhona abahlezi phansi, kukhona abamile, kukhona abayaluzayo, kukhona abafundayo, kukhona abaxoxayo. Kwakuhlangahlangene kodwa kuphakathi endlini kaNkulunkulu. Hallelujah. Then inyoka mayifika kuleli bandla, kuyibandla elinendlu ezibe nesiphambano, indlu enkulu eyakhiwe ngezitina ezibomvu. Ila ifike yangakhona. Yona bazalwane njengasemnyango. Uma iba njengasemnyango ayingenanga phakathi ayenzani izinto eziningi but yavele yakhamisa. Le nyoka yakhamisa kakhulu. Yathi mayikhamisa kakhulu. Recently abantu abaphakathi enkonzweni, those people ababekhonza basuka ngespeed esimangalisayo. Owayesepulpiti wasuka wathi yabona babesuka ngathi basuswa umnyazi. Abanye babengena ngemlenze enyokeni, abanye bengena ngamakhala. But kwenzeka isiphithiphithi esimangalisayo, abantu basuka baconnect bangena ngokushesha enyokeni, ikhamisa umlomo. Kwasala abambalwa abantu phakathi ebandleni bewandarisha. It was very painful. It was very painful, bazalwane. Inyoka leyo-ke yavala umlomo, yahamba yadlulela kwelinye ibandla yenza into efanayo. Emoyeni wami nginombuzo-ke kuyomoya ukuthi kwenzakalani manje, yini lento, ngoba lento yami isingithusa nami kakhulu. Then umoya engcwele ekubona lokho kuyonika izindle enhlizweni yami wathi ngifuna ukukukhombisa-ke, ngifuna ukukutshela ukuthi lesi spirit esikhona njengamanje, le project ekhona, bakhonekta kanjani kule nyoka labazalwane. Wangibalela lezi zinto ngesibhalile. Lesi spirit bazalwane senza ukuthi abantu babe nenhliziyo ezibukhulu. Bangahlatshwa yizwe. Abantu abakhonekta lesi spirit babukhulu. Izwi kaNkulunkulu noma lingawa ngayiphi indlela, they don't care. Abantu abakhonekta lesi spirit sale nyoka baphila enyameni. Basenyameni bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. It's a pity bazalwane, sometimes izinto zikaNkulunkulu azimnandi. Akuyizo zonke izinto zikaNkulunkulu ezihlakahleni ezimnandi. Ezinye kumele ubaziwe izichoboza inhliziyo yakho, zichoboze. Hallelujah. Sometimes uNkulunkulu befuna ukusebenza akazokusebenza lapho mnandi khona. Kuzokwenza kwesinye isikhathi into ifinyele enhlizweni yakho kabuhlungu. That is God. Hallelujah. Uyababala laba bantu umoya engcwele uthi baphile enyameni. Abantu nje abadrive, abantu nje abadrive, abantu abadrive, abantu abangangeni nje emoyeni. Uyabona kunabantu bakuthi noma kukhuleka noma kwenziwani noma kudunyiswa noma kwenziwani, but they always drive nje. Baba nje
Abantu abathanda imali nodumo. Abantu abathanda imali nodumo. Kunabantu ababizwe even uNkulunkulu namhlanje ngenxa yokuthi babethanda imali nodumo basenawo message. uNkulunkulu sebaphucile nje message. Ngisho bemile phambi kwabantu bakhuluma inyama. Ngenxa yokuthi abafikanga embusweni kaNkulunkulu bathanda uJesu. But bafike embusweni kaNkulunkulu bathanda izinto zikaJesu. Those people bashumayela ngenyama yabo. Hallelujah. Hallelujah. Wabala abantu abangabazenzisi. Wathi kunabantu ebandleni lakhe. Bazalwa uJesu ekhuluma ngebandla lakhe akakhuluma ngathi isonto la. Maningi kakhulu amabandla engisazohamba ngihambisa le message ngenxa yokuthi akuyilolodwa leli bandla laJesu. Niyenzo bathandekayo. Angigcini la ngiyolundi. Next week ngicathi ngiyengwelezane. Ngenxa le message because uNkulunkulu ufuna ukuxwayisa abazalwane, ufuna ukuxwayisa ibandla lakhe. Onendlela mabenze lokho akusho umoya emabandleni. Hallelujah. Laba bantu bangabazenzisi ngendlela yokuthi bathanda inkosi kodwa imithetho yayo abayifuni. Baphila phakathi ebandleni kodwa banomoya wokuzenzisa ngendlela emangalisayo. They fake even insindiso bayifake. Akumenzile ukuthi abazalwane bazokuthi uyakholwa kusukela unyaka uqala uze uyophela unyaka ekubeni azi kahle ukuthi akakholwa futhi akakufuni ukukholwa kodwa uyafake phambi kwabantu ashaye ngazathi uyakholwa. Hallelujah. Lo moya ukhanda ingxokozelo. Ukhanda ingxokozelo ebandleni. Abantu balibala izindaba. Hallelujah. Oh, the spirit is very dangerous. Lo moya. Walizokuthi abantu balibala izindaba, balibala ingxokozelo ebandleni. Kunoma bamele uNkulunkulu umoya kaNkulunkulu wengamela ibandla ukuze bona babephuma ngaphandle the spirit of the Lord noma ngabe umuntu kubi ingakho manje lingasafezeki izwi elilapha kwizenzo elithi ibandla noma elithandwa ngabantu uNkulunkulu uyobenezela yena ebandleni kodwa ngenxa yomoya walenxokozelo bangabe abantu babebhizi akekho umuntu okwazi ukuya kuNkulunkulu akekho umuntu onebhizi kaJehova. People are busy ngento zabo. Else babhizi ngendaba ekhona ebandleni exoxwayo nendaba erecent nendaba esanda kuvela. Bagijimise yona abazalwane ngama-WhatsApp. Bagijimisa yona abazalwane ngazo zonke indlela ukuthi usuzwile wena. Hallelujah. Akekho umuntu okwazi ukuyobona iproject yesitha. Akekho umuntu onamehlo ukuyobona ukuthi emkhathini kuplani wami. Ibandla likaNkulunkulu ligcina seliphenduka inhlekisa. Kodwa abantu bebehamba noNkulunkulu ophezulu kwakho konke, the creator of heavens and earth. Noma ngabe usefikile kwabanye wabacela ukuthi hayi hlukana nalento ayenziwa umntwana kaNkulunkulu. Banekani bazalwane, banekani. Lo moya ubanga kube nabazalwane abasitapho. Lo moya ubanga abazalwane abasitapho. Uma abantu sebengenwe lo moya babalekela imikhuleko. Because ayikho indawo la lo moya ungadaluleka khona ngaphambi kwabantu beze we pray. Then uma lesi spirit esibabambile abazalwane
abavaleke indlela abathandazi bahamba ngenyama. Uma nomoya usufikile wenza ukuthi abazalwane babalekele ubungcwele bakhonza uNkulunkulu nezinto zabo. Uthola ukuthi bayakhola abantu babala iminyaka kodwa bahamba inyanga. Jehova makafike ezolunguza ebandleni afice iminyanga. Abantu baba nomoya wenyanga. uNkulunkulu ajika ngasangena ebandleni ukuthi abantu kugcwele ikhumba zeyinyoka. Abantu bahamba bayoguqa kuma-althari aroki ngenxa yokuthi abantu abamesaba uNkulunkulu nokungcwele abafuna ukupheleliswa kubo. Sinengiso uJehova, uyisinengiso uJehova, uyisinengiso uJehova, uyisinengiso uJehova. Babalekele ubungcwele abasha abafuna ukuphumela obala nokukhona baqomile bayaqoma, baqomile bayaqona, baqomile bayaqona phakathi endlini kaJehova. Nasebebadala bahamba nemfucuza, uthola ukuthi ubaba omdala uqonyiwe phakathi endlini kaJehova, qonyiwe. Kwamanye amabandla uthola ukuthi obaba banesibindi sokweshela even phakathi ebandleni ngenxa yokuthi abamsaba uNkulunkulu. These things bazalwane ziyakwenza uconnect enyokeni. Lezi zinto ziyakwenza ukuba uconnect enyokeni. Nomoya umoya engcwele nomoya upha abantu isibindi. Jesus, my God. Spirit is so dangerous. Umfundisi angahamba nabantu ayitshela ukuthi bonke abantu bamlandela. Kanti this spirit senza ukuthi abantu sibaphe ibindi. Umuntu abe nesibindi sokuthi nje ezela ngaphambili athathe imayiki. Ebe azi ukuthi ungcolile. Bephumele engcolile. Ebe azi ukuthi phansi kombhede wakhe kunesiwasho. Ebe azi ukuthi ifoni yakhe angeke akwazi ukuyinika wonke umuntu ebandleni. But lo moya uwenza ukuthi babe nesibindi. Sokuzothatha le ndawo yasepulpit. Umuntu noma ngakugcwele kangakanani isibindi. Ubanikeza isibindi esimangalisayo. Oh, bazalwane nomoya. Self-fullerisa.